protima ing hipi lapen arada cyclem bangphu moniram rong hanga tumpen jilang so havar arada toma phan kerap ke pajirdam. Awareness program tea cultivation safe tea production aside today pon. Aprangsi kar bil life abirta kilangwer arab do anaphan sitami nilihin pen kardom nang pajir iklo kardom pinya daba birta along pen nili sami reng mirti mopi to tangte pinya adaba birta ang ton pen arjuponikha. Lumbajong MSC constituency ke parlo disama Central Range Forest Wildlife Sanctuary mate Marat Longri angkang jilang so ahavara long aron repen ke doa tumapan kedam tang ni pai troxiarni Diffu Central Range Protection lapen Western Range borlang peratum chalangsi karbi lapen garo khayatum ahema repen chenglok biri bithungalong kecho epon kovia rongan ta chod jang adlo. Lahai ki dugarada to mahem ari ki prepare da jok ki do ki thaga phan ki stung pen chak prong no lapen klim somara tum ki chomo ve kangchir kelang it pen me cream me klang pen chak rap prong no lasi lahai ki stung ki boy arada to malong an aning ki me rat cyclem bangphu moniram rong hang lapen KNCA chun bangphi sangpi protima ing hipiatum adim longan palidam si ke rap pajirdam. Kay hijanang bong kisung ke boy hot kaching hon ka jenso ke dopen ke rap kachito ke nang sot pumathasi jilang so ahavar arada tum phat mithang jongjung akhiadat masap veta ke rap pajir pon lopusi rat cyclem bangphu moniram rong hang pen ninje pon jilang so havar arada tum ki duk dara tum saide lasi jilang so havar long dolong le pusitame kapre kadim thik pipon vet nang ji pusi KNCA chun bangphi sangpi protima in hipi pen Karbiang Autonomous Council pan chuning ripon rat cyclem bangphu moniram rong hang lapen KNCA chun bangphi sangpi protima in hipiatum aning ki mepen jilang so ahavar arada tumapan ke rap ke pajirdam thega pot jilang so ahavar arada topen kachro pajirpan. News report Karbi Life. Jilang so arada ke dukisung theglong se pu ilitumani lo KNCA General Secretary Protimang Hipi lapen nili tum bahini chingwai lo ilitum sitame jilang so arada ke duka kisungan pate bogdam nangji media long ilitum theglong bom lo sita adimak long amang ilitum humri damang pusini ilitum chingwai lasila so ko chingwai pe sinilitum jo nilitum akhi do kali nilitum ta sita asavet pusita ladak rada duka kisung nilitum chini si mathasi jola sanga sabsove sita nilitum ladak rada phat nangathon lasila so nangathon long opposite ami nilitum bithang mata nilining charong lo alang litum na chetong lo lapenako alang litum lo soki sung phonang nedaji apolo sita khoder lo gajo lalo lasi nilitum tame kontraktor putakali ठिकादार putakali bu ni bang talata social organization kam se claim chalo nili bang ta nilita खेती से claim nilita farmer lase nili खेती claim chot pulang te nilita ko ansi dojima oi fisita me ili munit paisa pen sumsi paisa pen si nili tum tak na humri glo lasi pini nali tum kaddo kabi media tum tanang chi tonen pot ningarong lo kardom alang li karbi nim sojing thora song li tum dak alang li kerap netum sarba thom da phana kerap an alang li ning kituk an alang li ning ke oil la yo ka chope klang pan jok la da gara tom phan sang lin lin wasita pechonang pose alang li ma thalo la ben bang so alang li ke wana asang reson pati ta la hai lo la sine tom phan la song thaksi ime thanga khai ka chini atom phanil tom ta ning duk par piglo la pening chorolo la sinili ka program ni ye lo alang li tom setame ko puthar kan ye dolang mene nelipen kala pansi choro unton chala so arada tum akisung alam ilitum penangan lahai social media lapen penangan news long ke klang ke theglong pen sini litum sitame pu ik moniram rong hang lapen nili tum chingwai si dak an adim aklong an humri dam nang pura nili tum sitame dak wang lo lapen dak wang penabang ke ahok litum kisung bang theglong vek lo hem marit bangke pena ana hem abange dak pana hok lap lo lapen alang litum ningka ningkoi thong kepen kachuti ki aso namung an akowe jang phong alo the pen chenglok penang an a fosol stame dak bangke chor pilap wan pilap la song si theklong lo
lasi ke theklong ben sta me alang litum han kajin so bangke mane ilitum ilam the pena bangke mane pali damun e lason an angdeng si dolo la pen non amat arve jang je dedlang puchor lojo arve jong si jang pulutang te penang an akisung akang sam pen si dunang po non ame hem tibina velo putartar si do prong prang usumar sapsavet ki do hem tamiduo sila hai akajin so meme laso pen sini litum sta medak asap sovet sta me ni litum litu jakong litum ta jakong abi si asap sovet sta me sining alang litum phan laso pine son bak akira be kenang sot lahu pumatha pen sin litum sang si masap vet sta me van lo masi alang litum an sta me la sap sovet sta me alang litum angbong adon ko an mas sta me sap sap asiron nang pasin litum dak asap vet sta me van pilo lapen pinila sona kisung ke ilitum dak methang adim ke lahaya kisung mangke chitong te denang je porlo he kapre aron thama hot ka chitong hala kapre ka lam lo stame nona bangke ka chipasung che nam po son mat lo lasiladak jong si evekson ji pulutang te alang litum stame alang litum han kapre alternative adim thik pinang je porlo dake donang ne lo wildlife siladak ke area kapuri si along kapre si alang litum han ami thik pinang je porlo kedam tampor tamili tum theklong judicial court along le pamen pen hadak rong pangthira long tame penangan arat phan bang ke hala dakta hemarit free pilap lo anam kardo madim anta me phalang no pilap la son se dulo si hala sopor tame ni litum ningje dun je prabjin pen alang litum han along ka prekadim thik pinangji si nona bang alang litum la pola ben setel lo he la siladak jilang suara da tum si tame la hen lo je alang litum jong si dak dolong le lo pu jong si authority tum pening je pulotang da along ka prekadim thik pinang po ako along ka prekadim thik pi thek thik bang ke alang litum ke nona mar ke dak si donang kok po athe forest dweller e ka teng pen lelang dam busa mela dak bang ke inglonga rada so tumang ke indigenous tribe atuma bang ke forest along ke dolong sitame alang litum arondo la so teng pulotang te alternative adim thik thik bang ke dak se alang litum bang ke nona mar ke pusi do frong lo tasi alang litum han lahai kadok we kanghon kang jinso ke dopen dak authority atum stame alang litum han a livelihood ke rengjia phan la pen konar ma permanent settlement je phan stame la bangke prabjin pen mathaponang ji la pen ladak arat jilang sorat phan tame ni lichining ri kangtung la hen lo janang litum sitame ladak karbyang long autonomous council a chief executive member la pen forest department IEM atum phan alang litum along dampen nang litum sitame pinpura lo chupi dampen kupia bidi alang litum nang thanun jima hala su sitame lang litum isa por bangke chipinang kokpo la pen si litum theklong po dak nang litum kai teng dolong ji pusitame ba along apreng nang litum manang thik pipo pusitame la si ajara kam leklem pusame litum ba kachari atum pusitame methang arat phan ke pasung pen kachari pa bangke alang litum sitame koson akachari lo la tame charju meme la si sarkar e komar phan lo rara farman la si rara phan ke pasung pen a sarkar kachari pulotang te lake a sarkar ta lake rada a sarkar pu abang na puno dak po he lahai lo alama bangke la si ko anma la so rada tum han la so kisung pen pajokji hala so farmana bangsi authority tum stame mathapona po posi dilihin pen bang stame chuning jipon Lakhain koira trok duar bagori MAC constituency ki parlo dolamara bijuli rong arada tumapan pangrum si sar mohan taro penajok awareness program ki paman pon bangso awareness program ki paman pon alam ke sa akhiti koson siki claim nangjima pusi awareness program bipon lo bangso along alohia man pen kachetongun golaghat district pen sar pinku bora lapen aria sanghwa tumpen chetongun si sa claim nangjia buthak pinnang an rada tumpan chinki chathan padopon bangso mayalong KSA hin penta santos rong pisitame RD videos chutongun lapenang parta farming society sitame aningkan wangta lak kithom lak li anlong pusi sar mohan taro pen than ponlo lapen bangso atangka lake rong pen si aningkan wangta ke padam buta than pon lapenang parta pinning chotkali aningkan wang sitame lason thak thak awareness program bi ponji buta than pon news report Karbi Life আজি আমি আৰ্নে আথৰিটি ছ'চাইটিৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোহি ইয়াত আমি সমূহ ৰাইজৰ আগত ছেফ
টি প্ৰডাকশ্যন বুলি এটা প্ৰগ্ৰেম আমি চলাই আছোঁ ছেফটি প্ৰডাকশ্যন হ'ল যে চাহ খেতিত আমি কি দৰৱ মাৰিব লাগে কি দৰৱ মাৰিব নালাগে ইয়াৰ ওপৰত এইটো টি বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াই উলিয়াইছে আৰু FSSAI এই যিটো আমাৰ ফুড ছেফটি বোৰ্ড আছে যিখন ইণ্ডিয়াৰ তেওঁলোকে বান্ধি দিছে আগতে আমাৰ খেতিয়কসকলে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আজি অসমত 1,25,000 পাৰ হ'ল তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ প্ৰডাকশ্যন টোটেল 50% পাৰ ক্ৰছ কৰিলে গতিকে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য চাহ খেতিত ইউজ কৰি থাকিব মানৱ শৰীৰৰ হেল্থৰ অপকাৰী সেইখিনি আমি কি হ'ব আমি শুই উঠিয়ে একাপ চাহ খাওঁ আমি একাপ চাহ খাবলৈ যাওঁতে আমি পয়জন খাবলৈ আমি নাযাওঁ চাহত যদি আমি বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যিখিনি ইউজ কৰিব নালাগে সেইখিনি ইউজ কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাত ৰাসায়নিক দ্ৰব্যৰ অৱশিষ্ট কেমিকেলখিনিৰ অৱশিষ্ট চাহত থাকিবই আৰু সেইখিনি আমাৰ শৰীৰত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ হেল্থৰ অপকাৰ হ'বই সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এখন PPC বুলি এখন লিষ্ট উলিয়াইছে সেই তাৰ ওপৰত আমাৰ কোম্পানীবোৰক মই মোৰ নিজৰ চাহৰ ফেক্টৰী আছে কোম্পানী মোৰ হাতীডুবি টি কোম্পানী আমাক এনেকৈ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৈ আছে যে কি চাহ খেতিয়কসকলে চাহত কি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মাৰিব লাগে কি মাৰিব নালাগে গতিকে আমি আজি ভাল লাগিল ইয়াত আহিলোঁ সমূহ ৰাইজৰ আগত আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ চাহ খেতিৰ ওপৰত সকলো ৰাইজে ইয়াত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে সকলো খেতিয়কে ভাল লাগিল Pini adaba birta ke lapo ansi kang tonpon iklo do me thak me kurwang thu